Portal 2, da! Numai ăsta o să mă joc cel mai tare! Salutare cu și cubulețe, eu sunt Cubix și astăzi vă aduc primul episod din seria cu Rezolvări pentru Portal 2. Ok, hai să începem! Da, ar fi fain și dacă s-ar încărca. Ah, da, da. Așa, în sfârșit. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Da, mișto. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. Așa. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Au, urechile mele mai ce nu se poate. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. Ah, ce multe frumos, ce casă, You will hear a buzzer. Mișto When you rău. hear the buzzer, stare at the art. Ce frumos, e foarte mișto. Hai. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Aoleu, vai, mi-a pus și muzica acum, doamne. Good. Now please return to your bed. Oh, ce fac în pat? Mouse. Hai da. Good morning. You have been in suspension for 99999. Parcă trebuia să fie zi. This courtesy call is to warn you Anyone in there? subject should vacate. Da, da, e, suntem acasă, hai. Oh, God. You look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Da, da, sunt bine, Don't sunt bine. answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. Someone does That's all I'm that. saying. Prepare. It's all fine. All right? Don't move. I'm going to get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of Hai, advice. Up to you. Oh, ce se întâmplă? You Fă all right mă down mișc, there? cu tremur Can ce you hear ăsta? me? 2012 ce ăsta? Ah, tabloul meu frumos, acum e albastru. Most test Oh, well, subjects do experience some cognitive deterioration da, after a bine, few hai. months in suspension. Now you've been mă, under da, ești frumos, for hai, quite pa. a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case Aoleu, of da. serious brain damage. Da, 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 sigur. But don't be alarmed, all right? Although mă, if da, you da, hai, hai, do hai, feel pa. alarmed, try to hold on to that feeling, because Bine, mă, that da. is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Bine, mă. Do you understand what I'm saying? Da, At mă, all? da, Does any of înțeleg, this hai. make any sense? Just tell me, just say yes. Da, mă, hai. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. Cam All dat merele reactor core ăsta. safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Mișto, mi-a făcut gaură acasă. Ah! Okay, look, I wasn't going to mention this to you, Oleu. but I'm in pretty hot Ah. water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out. O secundă să dau mai încet că îmi sparge urechile. Master, cred că merge cam așa. Ok. Hai să nu mă sparg urechile. So of course the whole Tot așa e. Joc tâmpit. Dacă nici acum nu merge. relaxation center stops. Mai merge. Bloody test subject. Wow, ce texturi mișto. Hold on, this is a bit tricky. Da, mă, da. And of course, nobody Ah. tells me anything. No, what should No, I do deloc. anything? Why should I be kept informed? Aolea. You know about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? Oare pot să ard în casă? Nu pot. Am I gonna make it through? Have I got enough space? Just gotta get through Mișto, ce priveliște tare am. I just gotta concentrate. And whose Ah, fault ce lumină do you think it's mișto. gonna be when the management comes Oare down pot să here fac and poze? finds 10,000 flipping vegetables? Alright, see now I hit that one. I hit that one. Nu mai este mult să mi se miște casa. Wow. Okay, listen
mișto. We should get our story straight, all right? If anyone asks, and no one's going to ask, No, deloc. if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Aoleu. All right? Not dead. Ah, Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a Da. piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. ușa nu mai funcționează, nu mai This is funcționează a docking normal. station. Get ready. Ah, nu, 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 nu. Da, mișto Good rău. news, that is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. De ce să mă țin? Ah, Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but... hai mă, dar din ce-ai făcut peretele ăsta, mă? You hold on this time. Ah. Așa, așa, bravo, hai, hai, hai. Hai, mă! Ah, mișto, mi-a apărut o țintă în față, tare. Ah, ce tare. And again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently Un experiencing WC, ia, poți să mă cac? Nu pot să mă cac, ce joc tâmpit. apocalyptic significance. Un radio, wow, ce mișto. Merge? Nu merge. Ah, pot să-l iau. Yeah, am un radio. Nu mai place. WC-ul pot să-l iau? Revista pot să iau? Sau ce-o fi asta? Ce asta, mă? Ce căcatul ăsta? Ah, mișto. The portal will open and emergency testing will begin in 3 and 2. Bine, bine, hai. Ah, mișto. Ok, acum. Aha. Tare. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. Am un cub, frate meu. Ce faci, frate? Don't worry, the odds of this Am un cub, îl am pe frate meu. Trebuie să pun pe butonul ăsta. Tare ușa. Please note begin Au avut curent să facă across the exit. și bani, au avut curent și bani să facă toată chestia asta, dar n-au putut să repare o ușă, mișto. Wow, ce lift. Tare de tot. Mamă, dacă ție să se încarce. Așa, așa, mă, vreau. If you feel liquid Sunt în rushing liftul down ăsta your foarte neck, mișto. relax. Așa, așa. Lie on your back and apply immediate pressure to Oare ușa asta merge? Ah, incredibil, merge, bravo. reaction in which the material emancipation Nu, 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 nu. Da, ce asta? inside your head. Aha, mișto un portal. Frate meu, ce ți-au făcut? Cum îl iau? Cum îl iau? Ah. Aha, aha. Fratele meu te-am salvat. Așa. Acum aici. Așa. Bun, îl pun pe buton, da. Și mă duc unde? Inteligent. Da. Good. O ușă. Deci de acum încolo ușile merg, să înțeleg, nu? Tare. Your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment Cât mă to ține, write mă, down aici, the în results liftul of your ăsta? test. An Aperture Parcă data Science trecută până engineer acum eram deja jos. will revive you for an interview when society has been rebuilt. Tare. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason, Ce s-a întâmplat, mă, la voce? M-ai mâncat înghețat. There Ce should faci, be mă? a portal device on that podium. Nu te numești tu, mă? Uite. Ha. I can't see it though. Maybe it fell off. Ce e asta? Aha, mișto. Cad în apă. Ah, tare, ca Minecraft. Dacă pic în apă nu mor. Nu rup picioarele. Tare, mă. Aha, o armă, da. Aha. Bun. Pe aici. I'm still waiting for you up ahead. I'll wait 1 hour, then I'll come back, and assuming I can look. Dar multă lumină nu putea să bage și ei pe aici. Alright, brilliant. Iar n-au avut curent. Sau bani. some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids.
Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics. Merge ușa așa, bravo. If you feel that a lethal military android has not Și asta mă audea să golească liftul, ce au făcut. please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will Ce frunze issue mișto. appropriate grievance filing paperwork. This next test is very dangerous. To help you Vai, remain in e the periculos, face ia of auzi. almost certain death. Smooth jazz. Buton, sta pe el. S-a deschis ușa. E închisă. Deschisă. Închisă. Deschisă. Închisă. Aoleu, iarăși mi-a băgat mă muzică. Aici. Așa, așa, bravo. Frate meu. Așa, pe frate meu trebuie să-l pun aici pe buton. Aha. Inteligent. Ușa deschisă. A, nu pot să dau pe aici. Ai, mișto. Direct așa, fără lift, nu mai au bani. Acum ce că e mai avansat. Tare. Și ce trebuie să fac? Oare cum trebuie să ajung? Gata, m-am prins. Mi-a venit aici, frate meu. Așa. Și pe ăsta mai trebuie un cub. Uite, asta e stormea. Asta e frate meu, stormea. Mișto. Pe frate meu le pun aici. Și trebuie să mă duc iarăși acolo, sus. Și eu iau pe sormea, vine aici, soră ce faci. Așa. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your Și performance cum are ar trebui să urc eu acolo sus? Please disregard any undeserved compliments. Mișto, mișto. Da, inteligent, rău. Am o scară, da. Nu se mai portă lifturile, nu? Mamă, ce calculator avansat, îmi place, vreau și eu, ia uite. Mamă, ce tastatură, ce monitor, super, dar m-a plictisit. Cum trebuie să fac eu? Pe aici nu trebuie să merg. Aha. Ușa merge, automat cu senzor. Tare. Avem liftul, incredibil. Așa. Mi s-a făcut foame. Ia, îmi iau un tic-tac. Ce bun e tic-tac-ul. If the enrichment center is currently being bombarded E bun, e with bun. fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered Nene, vrei tu areas tic-tac? wherever a lack of Nu-ți dau shelter from foc. space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Hai, mă. Aha. Frate meu, sor meu. Frate meu. Frate meu. Vrei tic-tac? Nu mai am, nu-ți dau. Unde ești? Așa. Aici. Frate meu stai aici. M-a deschis o scară. Tare. Și acum? Aici ceva. Mai vreau un cub. Am nevoie de un cub. 12 mm un cub. De acolo vine cubul, nu? Atunci am. Da, mișto. Sau de acolo. De acolo sau de acolo. Uite un cub acolo. Sormea. Uite. Ia, hai să vedem. Un cub, sormea. Foarte inteligent. Trebuie să stau eu aici să-l prind. Vine în cap, așa. Ce joc. Well done. The Foarte bine, enrichment center da. reminds you that Mersi, although mersi. circumstances Ce may frunze. appear bleak, you are not alone. Mersi, da, nu sunt Aperture singur. Science Am înțeles, da. personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 Da, volts. foarte bine, da, interesant. Așa. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, Aoleu, dar cam mare nivelul ăsta. Ne simțiți. Așa. Mai încoace. Oare mor? Mor.
Nu mor. Mamă, ce picioare am. Ia să mă arunc. Mă arunc? Ai. O, ce chestie tare. Hai da. Mișto. Frate meu. Ce zice aici? E de-aia pentru proști, pentru handicapați. Mișto. Oh, a venit și frate mic cu mine. Așa. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of Da, aici civilization, ce e, mă, ca la aeroport, check-in-ul, ce e aici? Mă verifică de bombe, ce-mi face? Așa. Frate meu, cum stă eu de acolo? Aici e invers, da, tare. Sunt Tarzan, așa. După aia... Aha, mă arunc aici jos și în portalul unde? Acolo sus, hai da. Hai mă! Frate, vii cu mine! Mișto! Și cum trebuie să ajung eu acolo? Nu înțeleg. Hai mă, nu pot să dau cu capul de sticla asta ceva? Să spargă. Aha, mișto. M-am prins. Pe bune. Și trebuie să mă arunc din nou. Am pus o platformă. Așa. good work getting this far, future starter. That Băi, ce nu said, pot să pun și o if you are portare ceva. single-minded, old, Lift, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe Da, and da, send da. back someone better qualified for testing. N-am și mai multe etaje pe aici. To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, vedem. all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy. Wow. I'm up here. Da, te văd. Hai. You did find a portal gun. Do you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes in the end, Sure. aren't they, at the end of the day. Aha, hai că pot. Pop a portal on that wall behind me. Tare. And I'll meet you Aha, on the ia other ce side of mișto. the room. Pun tavan. Just pop a portal right behind me there and Unde, come on unde? through to the other side. Lângă tine. Aha, mersi. Hai da. Da, am niște picioare puternice, mă. Lay something on you here. it's Unde pretty heavy. duce? Da, e mișto. They rău. told me never, never, ever to disengage myself from my management rail Bine, am înțeles. or I would die. But Ciclopule. we have options here. So get Urâtule. ready to catch me, all right? On the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On 3. Ready? Da. 1, 3, 2, 5. 3. That's high. It's too high, isn't it? Really? That. All right. Going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay. Ready? 1. Catch me! Catch now! Mișto. Fraiere. 5. Oh, Dead. I'm not dead. fraiere. Și unde trebuie să te bag, Put mă? me to that stick on Ce the trebuie să wall fac over cu there, tine? yeah? And I'll show Unde, you mă? something. You'll be impressed by this. Te bag aici. Aoleu. Vai, ce mișto ești. Yeah, I can't do it if you're watching. Bine, Seriously, bine. I'm not joking. Hi. You just turn around for a second. Hai, mă. Fraiere. Ți-e rușine de mine, a? Hu. All right, you can turn around now. Bam! Secret panel. That I opened while your back was turned. Pick me up. Well, let's get out. Hai, da. Look at this. No rail to tell us where to go. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Mișto, hai. Hold on, though. Where are we going? Seriously. Wow. Get my Ce bearings. tare. Just. Frații mei. Familia mea, ce le-ați făcut? Oh no. Ah. Yes. Hello. No, we're not stopping. Turetă. Don't make eye contact. Whatever you do. No, thanks. We're good. Appreciate it. Keep moving. Keep moving. Da. Hai, ușă proastă. Nu mă achis aici. Se salvează. Mișto, nou sistem. Da, tare. N-am ce zice. Așa. Hai, da. Probably ought to bring you up to speed on something right Bine, now. bine. In order to escape, we're going to have to go Aici. through her Ce chamber, aici? and Ugh. she will probably kill Ăsta nu mai us spălă geamurile. if she's awake. We want to just call it quits, and we could just Aici. sit here forever. Wow. That's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there, and if she's alive, she'll answer the calls. Okay, I'm going to lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't Ah, panic. deci am She's lag. off. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. Let me go.
There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Oh. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know. Nu, ce groapă I de know, I gunoi don't ce believe e. either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Și pe aici There was unde a long merg? chunk of time where Oh, still held, still being held. Doamne. That's a great job. Și You nu-mi rup applied the picioarele. proof, we're all fine. That's tremendous. nu încercați așa ceva acasă. Sorry, I just looked down. I do not recommend it. I've done it again. Da, cam fricos ăsta. This Ua, is ce the asta? main breaker room. Ua, Let's go in. mișto. Look for a switch that says escape pod. All right, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch Ce anything ce else. fac, mă, cu tine? Don't even look at anything else. Ah, ce Well, mișto. obviously, gotta look at Ăsta everything else trece. to find Nu the escape trece. pod. But as soon as you look at something that doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing. All right, but don't touch Da, anything mă, else or mișto. look at. Well, look at other things, but don't. You understand? Ah, mai pot să ies acolo. Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Hai da. Așa vreau. Hai. Let there be Dar light. iar să mă întorc. That's God. He's quoting God. Aoleu. Ominous, but probably fine, as long as it doesn't start, moving up. Now, escape pod. It's moving up. Okay. No, don't worry. I've got it. This should slow it down. No, Aoleu. let's go faster. Uh-oh. Hai, poate să rămân în aer. Power up initiated. Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. Oho, mișto. There's a password. Okay, it's fine. I'll just hack it. Not a problem. Aoleu. A. Aici se autofac roboți. Ăsta nici măcar alfabetul nu știe. De deșteaptă. Power up complete. Ce e asta? Ce e asta? Aoleu. It's you. You know her? Știi să vorbești? Long time. How have you been? E, urât-o. Sau urâtule. Urât-o. You know, after you murdered me. You did what? Ce mă? A, ce? Ah! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret, Urât-o. but I think we can put our differences behind L-ai us stricat pe ăsta. for science. You monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to Și mă taste. arunc aici. Da. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Oh! Mișto. Oh, mi s-a schimbat coperta. Laser. Ah, tare. Două lasere. Și un cub. Frate meu. Oh, wow. Mișto. Tare. Și mă lovesc și eu cu capul pe aici. Aha. Tare. Au. Here we are, the incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned. when Ce you fac mai aici? came Joc și down. ăsta e și joc The parcur. little Ce e asta portal aici? device should be around here somewhere. Once Au. you find it, you can start testing. Frații mei. several times. Euleu. Trebuie să sar? Hai. There Ah. it is. Hold on. Arma mea. Iar o capcană? There. Good. Ah. You have the dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead. Așa, deci trebuie un portal acolo. Unul aici. Oleu, Once l-am testing lag. starts, I'm required by Așa, bun. protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't Aoleu. started testing yet. Un This will portal be our acolo, only chance to unul talk. aici. În caz că nu știți, portalul albastru îl dau cu click stânga și portalul Let me get that portocaliu sau galben ce-o fi Do you ăsta, know the portocaliu îl biggest dau cu lesson click I dreapta. learned from what you did? Iar zoom I dau cu discovered I rotița. have a sort of Rotița în black față e box zoom quick și save feature. rotița în spate e In zoom the out. event of a catastrophic Așa. failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to Dacă mai live vorbește killing asta. me again and Stai. again, Stai. forever. Am luat-o pe unde You trebuie. know, if Da. you'd done that to somebody Portal else, aici, they might devote their aici. existence to exacting revenge. Luckily, Mă văd. I'm a bigger Cum person arăt? than that.
Ce mă, I'm sunt happy to fată, solve pe all bune. this and get back to work. Ha, ce mă în picioare. We've got a lot to do. and only 60 Doamne, more pe years bune, to sunt live. fată. More or less. Am I țâțele don't cam have mici. the actuarial tables in front of me. Așa, ia, pot să dau ceva acolo, sus nu pot. Aici, nu pot să sparg geamul, Dar ce pot să fac? Aha, mișto. Hai da. Ce? Eu. I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck. Uite, But să the fac curat. important thing is Hai you're mă, mai repede. with me. And Hai, I'll bă. know all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Iarăși cu liftul. Tare.